Bazalwane bakwaziyo singaguqa ngamatholo masifuna ngomkhuleko. Tata nothando olumangalisa kakhulu siyazithoba phambi kwakho ngegama likaYesu Kristu. Siyakubulela Nkosi ngendlela emangalisayo kakhulu. Ngothando kusosithanda ngalo. Kuba Nkosi uzambule phakathi kwethu Nkosi ngolhlobo. Siyakubulela Nkosi kakhulu ngakonke esikufundile nangakonke Nkosi sekwenzekile. Siyabona Nkosi uthando lwakho, siyabona Nkosi namandla wakho. Sinyusela kuwe Nkosi udumo lonke Nkosi yezulu. Nkosi we really thank you kakhulu. Noma siyakubulela kangakanani Nkosi siyazi bangekwenele ngoba Nkosi osenzela kona kungaphe kokuqonda kwethu nathi. Nento esizibalayo Nkosi zincinci compared to into zenzayo. Siyakubulela kakhulu Nkosi Yesu. Ngiyacela Nkosi sizofunda ilizwi lakho ngicela uthambise inhliziyo zethu. Kade Nkosi uqalile ukusebenza kusukela ekuseni nangoku siyacela zithambe even more inhliziyo zethu. Sizinikele Nkosi kuwe. Sikuphoxile Nkosi sikuthethile kakhulu. Siyazisola Nkosi. Siyacela Nkosi yezulu usebenze ukuthi sonke kusukela komncane yakomdala Nkosi ixesha seliphelile siyalibona. And Nkosi siyacela kakhulu sincede. Please Father sonke siyalidinga uncedo evela kuwe. Lithi ilizwi lakho ngaphandle kwakho asikwazi ukwenza. Please Father njengoba sizofunda siyacela Nkosi usibiyele ngomlilo wezulu njengokwesithembiso sakho. Thembisile Nkosi elizwini lakho Nkosi uthi ingilosi yakho yababiyela bonke Nkosi abakuyikani. Siyacela Nkosi ubiye ngomlilo wezulu njengoba umbiyele Nkosi noYobu uSathane Nkosi athi yazama ukwenza oku nokodwa ahluleke. Siyacela nangoku Nkosi esizofunda kube khona umlilo wezulu Nkosi chariots zezulu zisurround Nkosi indlu yonke please Lord. Kuze Nkosi amazwi akho onke each and every single word Nkosi siyacela ngathi nje kuvakala Nkosi. Isono silahlekelwa ngamandla. Please Father singinceda kakhulu especially Nkosi abantu abatsha. uSathane Nkosi ubambile with a very strong cord in the name of Jesus Christ. Siyacela Nkosi yezulu kakhulu ukhulule Nkosi izibopho zikaSathane basinde Nkosi abantwana bakho. Please Father uthembisile izwini lakho wathi Nkosi you will contend with him that is contending with us and will save our children. So Nkosi wenze a special promise for the salvation of children. We ask Nkosi there is a special warfare khona ukulwa Nkosi onzima. Please Nkosi bonke abaninzi abazali abakhala abantwana and njengosi kunjalo uyabona siyacela uncedo. Please Nkosi ndiyacela ukhuluma wakho ezingcwele uthethe ngomlomo wami Nkosi ngoba ndingumntwana there's nothing I can say enganceda Nkosi anyone except into evela kuwe. Please Heavenly Father cela uthethe ukuphila nokusindisa. Sicela konke in the name of Jesus Christ. Amen. Bazalwane ngiyibingelele ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Bazalwane uJesu uyabuya very very soon. Konke bazalwane sikufundayo bengiyoxwayisa kakhulu ukuthi izothini sikuqaphele kakhulu simcela uNkulunkulu ukuthi asisize ukuthi sikwenze. Kusukela ekuseni uNkulunkulu esifundisa bazalwane and into ebalekile uNkulunkulu ngiyabona i-emphasize manje it's not only knowledge but the application. Siyabona ukwenza izwi likaNkulunkulu. Ukwenza izwi
likaNkulunkulu kwenza abazalwane zikaNkulunkulu uJesu uyabuya very very soon isimo sisazoshintsha abazalwane isimo sisazoshintsha abazalwane and ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi bazalwane uyasikhuthaza ukuthi simthembe ukuthi sikhuleke futhi nakezinto esezenzekile nje manje ekseni uNkulunkulu ngiyambona esisondeza kuyena efisa bazalwane ukuthi simthembe sizibone ungabi nawo amandla wethu thina so that simfune more and more siyibona bazalwane namhlanje sizofunda siqhubeka from isifundo sa last week and bazalwane isifundo esisenza namhlanje ngiyocela bazalwane sizikhulekele sonke ukuthi uSathane asisize singozeli singalali this is a very very important study ngingaze ngithi bazalwane siya summarize konke nje okumele sikwazi for a Christian yabo for a Christian walk ukuthi nje ngempela sihambe ngempela noJesu bazalwane angazi indlela ngiyacela uNkulunkulu asisize sikwazi ukuzwa sikwazi ukuqonda last week safunda ngesanctuary siyakhumbula isanctuary saqala safunda bazalwane ukuthi isanctuary sanctuary kaba mhlawumbe bazibuza yini siyakhumbula lendlu engcwele uNkulunkulu ayithe abantu abaserele mama yakhe siyakhumbula safunda ku Psalm 77 verse 13 ukuthi isanctuary isifundisa ngosindiso siyakhumbula bazalwane safunda ku Psalms chapter 63 from verse 2 and 3 ukuthi sanctuary sambulela i-character kaNkulunkulu ngithanda ukuthi David maseyikhuluma maseyibone i-character kaNkulunkulu kwi-sanctuary uze athi verse 3 athi because your loving kindness is better than life my tongue shall praise you sibona bazalwane so uthando walibona kwi-sanctuary owesithathu angizokusho ngizokubuza selibuza lokho bazalwane ngicela amafoni soyicishe bazalwane sofake ndawo mhlambe ku-flight mode so that uNkulunkulu ekhuluma nathi sikwazi ukumuza uNkulunkulu inkosi enkulu kakhulu bazalwane very very amazing bengicela ukubuza nayo esithathini uNkulunkulu sasithini isizathu owasinikeza abantwana bakaSirayeli ngesikhathi athi mama makhe sanctuary what was the reason that he gave them sasithini isizathu okay ngiyajabula sibona izandla ngiqale ngabasha kuqala was 10 purpose was to dwell among them. Amen. Sekhumbula zalini verse Exodus 25 verse 8. Athi uNkulunkulu abangakhele indlu engcwele kuze ngihlale phakathi kwabo. Sibona bazalwane. So uNkulunkulu isanctuary buyaveza futhi isifiso. Uthi uNkulunkulu uyafisa ukuhlala phakathi kwethu. uNkulunkulu uyafisa ukuhlala nathi kakhulu bazalwane. Na ngicela ukubuza kunye. Yini ayenze ukuthi uNkulunkulu angabikho phakathi kwabantwana bakhe? Because manje uNkulunkulu cela ningenzele indlu engcwele ukuze ngihlale phakathi kwenu. It's because uNkulunkulu uyabona akekho phakathi kwabo. Siyabona leyo nto? Like manje ibazalwane. Cela ningiphe itroli ngisuse ifridge kitchen. Sayizwa lo bazalwane. Manje ngisho kanjalo is because ifridge likephi lise kitchen. Ngisazolisusa siyabona leyo nto so uNkulunkulu manje ufuna ukuphinda engcwele ukuze ahlale phakathi kwethu is because yabona akekho phakathi kwethu ngalendlela ayifisayo na umbuzo uthi yini ayihlukanisile uNkulunkulu labantwana bakhe isono amen Isaiah 59 verse 1 2 siyabona bazalwane isona ngisho so into sayifunda last week uthi lendlu engcwele le sanctuary lena isifundisa ukuthi uNkulunkulu udila kanjani lenkinga yesono. Yazwakala bazalwane? Isono siwudonga. Sihlukanise uNkulunkulu nabantwana bakhe. Na uNkulunkulu uthi ngakheleni indlu engcwele ukuze ngihlale phakathi kwenu ukuze ingabikho le separation. So meaning ngilendlu engcwele ezodiliza lolu donga lesono. Yazwakala bazalwane? So isanctuary sifundisa ukuthi le isono sidilika kanjani. Isono sidilika kanjani? Kade sifunda uwathi ukuthi yini kumele siyenze ukuthi yebo isono kumele sidilike kangisho. So lesifundo yebo kumele sibe ngcwele kumele sidilike isono. But manje sanctuary sibonisa ukuthi how does it happen? Sayisafunda iverse bazalwane la umpostoli uPaul uncwadi yaMaroma 7 verse 18 esho ukuthi wayenenkinga engahlangana noJesu. Uthi ngangifisa ukwenza okuhle kodwa ukuthi ngikwenze kanjani kangingatholi.
Uthi for to will is present within me, but how to do that which is good I find not. So inkinga ngulo how. So sofunda ngo-how namhlanje. Sofunda ngo-how ukuthi u-how usebenza kanjani. But before bazalwane si-appreciate u-how ukuthi usebenza kanjani, kumele siwukhole u-what. Ukuthi ngempela isono siyadiliva. Dinothi kunabantu abangakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukumenza umuntu abengcwele. Abanye bazitshela kunabantu abazitshela even though sikholwa kodwa somehow somewhere kumele kube khona ibala elithile elisalayo. Kuyazakala bazalwane. Kanti uNkulunkulu mayikhuluma ngesanctification ukhuluma ngokusigezisisa ngokusihlukanisa nesono completely. In fact asike siyibuke bazalwane lento uNkulunkulu isona sifiso sakhe leso ngathi ukuthi sihlukane nesono ngokuphelela. Siyene incwadi kaThessalonians oqala 1 Thessalonians bazalwane ayisibuke le ndaba verse elifishane kakhulu yayithanda verse 3 chapter 4 verse 3 Ukuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcoliswa kwenu ukuba nedede ebufebeni. Sayizona bazalwane thanda nje the first line abalekile u2 ngithanda the first line ithi ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ukungcweliswa kwabani kwenu. Ithi lana English for this is the will of God even your sanctification. So isifiso kaNkulunkulu bazalwane is sanctification. I-sanctification nje ukugezeka. Siyibona leni bazalwane? And bazalwane i-sanctification. Masikhuluma i-sanctification ukugezeka esonweni ukuhlukana naso sonke isono. Abanye bethu ukugezwa igazi likaJesu sike-experienceile kwizinto ezithile. But kwezinye kuba ngathi sinenkolelo ukuthi hayi ngeke kuze kwenzeke kule into kokuphelele. Angenze isibonelo. If kunomuntu mhlawumbe oyihlushwa ugwayi amsho baningi abantu mhlawumbe babekubebheme babephuza mhlawumbe and uNkulunkulu ngempela wabasiza ngamandla wakhe wabakhipha kuleso sono wabasanctifya ngohlobo lokuthi indaba nje yokuthi ahambe ayophuza mhlawumbe noba uyothenga ugwayi akasayicabangisha ukuyicabanga. Siyibona leyo nto mayibuka lento ibuka inyanye ayithi ethi mangibona ugwayi ngazi ngawuhanela. Siyibona leyo nto. So on that point uNkulunkulu umnikezile umuntu ini i-sanctification. Now uNkulunkulu ufisa ukwenza the same thing kuthina ngentukuthelo ukuthi ingabikho uthi noma icabanga ukuthi uthi ngangicabangani ngikhuluma kanjena ngesinye isikhathi. Siyibona lento bazalwane mina ngangibambekile into eziningi kuma drugs zonke lezi zinto bazalwane but you know namhlanje like nje ngisho mangidlula nasesitrateni ngiyibuka lento ngithi hawu kodwa fanele bacabangani. Kuyangithusa ngempela nokuba buhlungu. Ayikho into yokumina ethi ave ngifisa ukubengihlike emotweni nami ke ngiyobhema. Siyibona lento bazalwane hayi ngamandla wami ngamandla wegazi. But amandla wegazi akakhethi izone ezithile. Amandla egazi afuna ukusebenza kuzo zonke lezi zone. Kuyazwakala bazalwane. Meaning le ndlela esenginyanya ngayo lezi dakamiso mele nginyanye ngayo ukuyiphakamisa. Siyibona lento bazalwane zonke izona. So there is sanctification. There is sanctification uNkulunkulu afisa ukuyenza kuthina. Ayibanje ukuphinga. Angathi mayibona intombazana attempt ukuthi uNkulunkulu ufuna umsanctify to the point where mayibona intombazana abone usisi wakhe. Mayibona umunye mhlawumbe ngathi senkingeni abone umuntu othengwe ngegazi. Umuntu odinga ukusizakala. Nentombazane kanjalo mayibona umuntu omfana kube kanjalo ungabi ukuthi Nkosi sisengithemthethe. Kuyazwakala bazalwane there is sanctification ukuba ngcwele. And sanctuary sifundisa ukuthi sifika kanjani ngoba kungcwele. Kuthiwa intando kaNkulunkulu ngathi it's sanctification. Sasifundile last week iverse kuHebrews 12 verse 14 la lithi iBhayibhile follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Ithi funani ukuthula nabantu bonke nobungcwele ongenako angeke ayibone inkosi. Yenza le verse bazalwane Hebrews 12 verse 14 singakhohliseki sithi singabona uNkulunkulu without ukungcwele. So njengoba uJesu
sifunda ukuthi seyisondela ukubuya kwakhe. Into kumele ngaba sayenza kakhulu bazalwane, kumele ngaba sayikhuthalela the life work, the project of every person, ubungcwele benhliziyo. Wonke amanye ama-project akamecaleni. And ama-project aphazamisa le ye-sanctification kumele sihlukane nawo noma yini. Kazalwane bazalwane. Now khona leyo group and then bekhona i-group ezitshela ukuthi yena seyingcwele so ziphinde ilingeke. Enye i-group ama-group a-extreme lana khona lena ethi hayi umuntu akakwazi ukuthi abe ngcwele. Khona ezitshela ukuthi hayi seyingcwele kakhulu yona. Kanti bazalwane i-sanctification is the work of a lifetime. Mawungene kwisikolo sanctification awu graduate. Seyibona lento bazalwane ngoba istandard nguJesu. And uJesu is infinite in holiness. The more ugezeka, the more uJesu ngambulelo kuwe. The more ugezeka uze abanye abantu mayebuka babuka ngathi hawa wazongcwele. Yena umuntu akazibone njalo. Seyizona lento bazalwane. Ngicela ukubuza. Yeyiphi indoda esiyaziyo eBhayibhelini yafakazelwa uNkulunkulu ukuthi ingcwele? Job. Siyakhumbula? Mawufunda kwincwadi kaJob chapter 1 verse 1 lithi iBhayibhile lo muntu wayiphelelisiwe as perfect. Asize ukuthi uJob uthini ngaye yena. uNkulunkulu uthi Job ungcwele kodwa sibuka ukuthi Job uzibona kanjani. Asele kwiJob chapter 9. So siyaconfuse bazalwane ukuthi njengoba sikhuluma sanctification sizitshela sizofika kwipoint la ngizibona ngathi nje ngingcwele nabantu bonke. Okay. Ngoba ubungcwele obuka uNkulunkulu ukufakaza. uNkulunkulu uzofakaza ungcwele, uNkulunkulu obukayo leyo yena. Job chapter 9. Hawu bazalwane, sengikhuluma Job. Ngale nje. Selifike. Okay. Namze ngifilo la chapter 20 and 21. I mean verse 20 and 21. Chapter 9 verse 20 and 21. So sifundela ngesizulu. Noma ngilungile umlomo wami uyakungilahla noma ngingenacala uyakuthi ngonakele. Anginasici anginakekeli umphefumulo wami anginanzi ukuphila kwami. Othi ngifunde English bazalwane ya ngesibeke ngenye indlela unfortunately. Ngicela sizwe kahle. Uthi uJob, if I justify myself, uthi uma ngamanye amazwi uma ngaba ngithi ngilungile, uthi my own mouth shall condemn me. Uthi ngisho umlomo wami ungangilahla. Uthi if I say I am perfect, uthi it shall prove me perverse. Uthi bayileyo nkulumo leyo, bayileyo nkulumo iyodwa yona eprovayo ukuthi akasole nancane ku perfection. Siyabona lento bazalwane. And then kubeke verse 21. Uthi though I were perfect, uthi even if bekuthiwa ngiphelelisiwe, uthi yet would I not know my soul. Uthi bengeke ngikwazi lokho. Ngamanye amazwi umuntu owazi ukuthi umuntu perfect uNkulunkulu kuphela. Umuntu wanzaze aqala ahambe nathi bazalwane sengiphelelisiwe. Sizwile siyafunda konke kumele siphelelise wena sibe perfect. Aningafiki le standard. Senkingeni bazalwane. Mina angisenzi lutho, angisakwenzi lokho nalomuntu abala izinto. Seyibona leyo nto? Kuthiwa even that very saying ukuthi isho nje leyo nto. Already lokho kuyaprove ukuthi hayi ukude. Wena ukude ngempela. So these two groups bazalwane. Sanctification is possible, but sanctification is the work of a lifetime. Ukungcwaliswa kuyenzeka ngamandla avela kuJesu. Kodwa ukungcwaliswa ugezwe sonweni into ezokwenzeka bazalwane until uJesu azabuye. Yebo sobe sihlukene nasonke isono, but sobe siloke sisondela more and more kwi-character kabani kaJesu. Ngoba uJesu is infinite in holiness. Kazakala bazalwane. Ayo siyakuthi. Now ngifisa sifunde bazalwane ukuthi sihlukana kanjani nesono. Sihlukana kanjani nesono? Sisindiswa kanjani esonweni? In fact before sibuka i-sanctuary, ngifuna sibeke i-foundation esolid. Bazalwane, sisindiswa kanjani esonweni? Ningangiphenduli. Kune verse elikhuluma ngosindiso lethu. Ku-Ephesians chapter 2 angisho. Verse 8. Lithi for by grace are you saved? Through what? Through faith. Bazalwane singayikhohlwa le ndaba.
sisindiswa ngani? Ngomusa. Umuntu mayincoma nje ongekho nje kokumaseko iyaziwo indlela othukuthela ngayo manje usathukutheli umusa. Sebenze umusa nje kuphela. Ongekho nje hawu mnganami ngagcina ungeve uphuza kwenzekani mhlawumbe umuntu ogcina 20 years ago. Umusa uNkulunkulu. Ungabali into eziningi ukuthi hayi mina ngavele ngiyabona ngelinye ilanga ngiyabona nje khona ngibekile la isayidini. Bali into eziningi. Bible lithi umuntu mayisindile sonelo sindiswe yini? Umusa uNkulunkulu. Now it is by grace through faith. Meaning lo musa sithola ngokhono. Kuyazwakala bazalwane? Ngizothi umusa. Yabona manje sisi ngiyabonga. Cela ungibonele. Sibonge nje amanzi. Yabona bazalwane? Asithi umusa kaNkulunkulu ulwandle lamanzi. And usathana ayikho into angayenza to exhaust umusa kaNkulunkulu. Awuqeda akwazi. But lithi verse umusa siwuthola through faith. So ngizothi le container lena that is the faith. So sonke mele sithola umusa ukuze sithini siphila ngisho. But ngithi the container engizokha ngawo lo amanzi womusa and that container lithi iBhayibheli yini? I-faith. So usathana cannot exhaust the grace. So into ayihlaselayo manje i-container. Faith. Kuthi ithi ikhona luthi kulwandle lukhona uthi umusa ukhona abantu bangasindi. Why? Because they have no faith. Nayi faith contains. Nayi this bazalwane, nayi this esikha ngayo lo musa esisinda ngawo. Without faith there is no salvation. Kube umusa ukhona kodwa. Yazana bazalwane? Now if faith in. Akesiyeni there's something that siyibone. Asenu Hebrews chapter 11. Into engifuna siyibone ukuthi ifaith i-cooperation between umuntu noNkulunkulu. Lokho ngifuna bazalwane ukusicacela so that sibone ukuthi ukungcwaliswa kwethu kuzomela kube yithina abantu si-cooperate nobani? NoNkulunkulu. We are going to see ukuthi that is what faith is. Ifaith angisho yona sikha ngayo the grace. Ake siboneni Hebrews 11. Cela sifundele verse 8 bazalwane. Now, ku Hebrews 11 siyazi ukukhuluma ngefaith. Cela sifundele ku verse 8. Ukukholwa izingange zaseJerikho zawa sezizungeziwe izinsuku ezisikhombisa. Amen. Bazalwane ngiyazi verse ngiyalisa. Kuthiwa ngokukholwa izingangi zaseJerikho zathini? Zawa. Sezizungeziwe izinsuku ezisikhombisa. Ku Hebrews chapter 11 uPaul ukhuluma ngefaith. Uqala sinikeze i-definition ku verse 1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And then ukusukela lapho asinikeze ama-example. Mawuthisha sometimes ayenza leyo nto ukuthi izingane uzitshela uzinikeze i-definition yento. And kodwa ngoba uyabona engenzeka ukuthi azi-understand then uzinikeze ama-examples. Siyabona leyo nto? So manje uPaul asinikeze ama-examples we-faith. So lento yenzeka ngesikhathi kudingeka izingangi zaseJerikho. There is an example of faith. Sayizwa lento bazalwane? Na ngicela ukubuza so that sibone ukuthi faith isenza kanjani. Izingangi zaseJerikho zaginqa ngubani bazalwane? Zaginqa ngubani? uNkulunkulu. Amen. Kodwa ingaba ikhona into okumele amaSirayeli ayenze? Yebo, bakumele bazungeze ngisho kunjani? So do you see ukuthi as much as uNkulunkulu asidinga? Siyabona uNkulunkulu wasidinga sewona lo bazalwane. But ukuze ziwe the people had to cooperate noNkulunkulu. Now bazalwane omunye umuntu ayengahlala lapha asongezani ngathi hayi mina angizizungisi lezi ndongo. Ngoba uNkulunkulu ngiyamazi unamandla enough yokuziginqa vele. Siyabona leyo nto? Makuzwakala ekhuluma kuba ngathi umuntu onokholo oluphakeme kakhulu. Ukuthemba amandla kaNkulunkulu angisho. But that is not faith, that is presumption. Ifaith isebenzisana nento ekhulunywe uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu yenza lokho and then ngizowenza lokho mina. When I cooperate with me, then ngizowenza lokho. Anything outside leyo nto. I-presumption yini so yini presumption ngesizulu bomvuko? So the
All right. Angazi nabazalwane bayakuzwa. Ucabangelela ya ngiyacabanga ucabangelela. Ifaith ukuzungeza lezi zingane. Hayi ngokuthembe amandla akho ukuzungeza. Uzungeza ngoba uNkulunkulu uthe masezungeza uzowa uzungeza ube unethemba ukuthi ngeke zingawi. Ngoba othe zizungeze uthe masezungezile zizowa. Sisindele bazalwane. Yabona into soyifunda. Yalungisa udonga lesono. Hayi ngoba ngancinci into uNkulunkulu athi siyenze. But nxa ukuthi usithembisile unamandla uNkulunkulu ukusiwisa isono. But uthe we need to cooperate. That is faith ukholo lelo bazalwane. Alukho ukholo olungambelani nezwi kaNkulunkulu. Izamshini. Asusinde without cooperation. Yazi wayilenda be cooperation bazalwane. Othi mhlambe sibuye ivesi lokugcina i cooperation. Ngoba ngiyazi ukuthi bazalwane uyofika omunye umuntu la akhuluma into ehlukile. Abazalwane mhlawumbe baphinde bathi amen kodwa sifundile kuseni bazalwane. Bakhuluma ivangeli elinye ebhecaleni singanibekezeli. That's why I emphasize le ndaba. You know ngizwe into ezimangalisayo bazalwane in the very pulpit yasenkonzweni. Sesingekho nje. Ake sifunde uJoshua. Sinuku Joshua chapter 18. If bazalwane amaSirayeli awethe hayi mina angizizungeza ngoba uNkulunkulu unamandla wonke ukuziginqa indongo without my cooperation ngeke indongo yaseJericho zisamile namanje. Statement is correct. But akuyona lento uNkulunkulu. Yeah, statement is correct unawo amandla. Sunjalo do you see ukuthi mse mixa amanga neqiniso? Statement is correct but yebo. Asizweni bazalwane. Asiyeni sithe Joshua bani? 18. Bazalwane Joshua chapter 18. Ngicela sifunde uverse 5. Funde uverse 3. Verse 3 yeah, it's fine. Sifuna ukubuka nje le ndaba ye-cooperation. uJoshua wathi kubantwana bakwaIsrayeli niyakuye kethisa kuze kube nini ukuya ukulidla izwe uJehova uNkulunkulu wawuyihlo aninika lona na. Sayizona bazalwane. Lamavesi ngiyawathanda. Uthi uJoshua niyakuyekethisa nge-English ithi how long are ye slack? Yes. To go and possess the land which the Lord God of your fathers has given to you. Now ngicela sizweni bazalwane ngiyathanda masifunda iBhayibheli sicabangeni. Kuthiwa nangomhlaba akusho ukuthi uNkulunkulu ufisa ukunipha ukuthi aseyiniphile. Kuze sebewuphiwe lo mhlaba. Kodwa ukuze bawuthole kumele there's something they need to do. And manje bona abayenzi lento so uJoshua sukuma uthi how long will you be lazy to possess the land? And bona ngesikhathi sabazalwane siyakhuluma ukuthi bakumele bayenze akumele balwe. Akumele balwe kakhona izizwe zazinkulu ezinamandla lithi iBhayibheli yakuze khona ngisho ama-giant. Siyakhumbula base bayima bebuka badawu ngeke Nkosi. Hayi ngeke why Nkosi ubungasiniki umhlaba nje sovela u-empty laka dinga ukulwa. uNkulunkulu mayithi into seyikunikezile yona and leyo nto ine-giant ekumele inqotshwe. uNkulunkulu usuke ekutshena in between the lines, read in between the lines. Lama giants sengikunikezile amandla okwanqoba. Yazakala bazalwane. Akakwazi ukuthi akunikeze umhlaba onama-giant athi sengikunikezile. Abengakunikezanga amandla okunqoba ama-giant. Senzeni bazalwane. So ifaith ithi Nkosi ngizolwa ngawo wonke amandla enginawo ukulwa nalama giant. Ngibe ngithemba ukuthi lama giant akanayo ichance ukunqoba ngoba lo mhlaba sewuthini sewunginikile. But umuntu othembele amandla wakhe umuntu ozothi hayi Inkosi ngizola yabona nje ngithembela amandla hayi ngiqinile Nkosi ngatrainer futhi nokuthi sebona ke abantu bazalwane
So iba khona by works le by faith, and sometimes sibuke ngathi ziyafana most people from the outward. The only thing enza umehluko into phakathi uthini lo munye njengebesilo. Ingaba ulwa ngokuthemba amandla wakhe noba ingabe uthembe isithembiso ukuthi lento seyiphiwe. Kuyazwakala bazalwane? All right, yebo Mhlozi. Cha bengifuna ukuthi laphayana uma sifunda thina izwi likaNkulunkulu asilalele lokhu uNkulunkulu akushoyo. Uma ngabe silalela kona ke sikulalela siyakholwa noma kubukeke ngathi akubonakali kodwa sikukholwe lokho kusho uNkulunkulu bese siba nalokho. Amen. Bazalwane sizobuka la ku sanctuary sesiyangena manje isifunda sethu yazi sifishane nje ngiyakule ukuthi uNkulunkulu angisize nami ngingabe kucredit away kakhulu. Kunama divisions like sanctuary. Bakhona i-outer court ngisho sayibona. Then ungene phakathi kube khona holy place, the most holy place. So khona indawo engcwele, nendawo engcwele. Now le ndawo engcwele ifundisa ngokuthi ubungcwele sikuthola kanjani. Umuntu mayifuna ubungcwele kumele understand the holy place, le ndawo engcwele. Siyibona lokho bazalwane, iyona esifundisayo ukuthi mangifisa ukuphila impilo engcwele. Ngiphila kanjani? Sezelo bazalwane, ngiyakhona njengoba sila sonke siyafisa ukuphila impilo engcwele. Isona sikho mnandi bazalwane. Kwisona kuyakhokhwa. Sona sikho mnandi. Usathane ufihle ameva ngama rose. Abantu bathi bebona ama rose athi awu naku kanti athi mase ihambile ahlabeke umuntu. Siyizwa lo bazalwane. Ayikho into emnandi njengoba ngcwele. That's why ikhona ihubo elikhuluma about the joy of holiness, injabulo yobungcwele. So sizofunda ukuthi yini elaka holy place, but before ungene holy place bazalwane yazi yini okuyibona sanctuary before ungene holy place? Altar of burnt offering. Lana mase singena lana siya cooperate noNkulunkulu. Before sibone ukuthi yini kumele siyenze in cooperation noNkulunkulu. uNkulunkulu qale asibonise ukuthi yini asenzele yona yena. Kuyazwakala bazalwane? Before singene la sibone ukuthi yini kumele siyenze thina kuze siphile impilo engcwele. uNkulunkulu qale asikhuthaze ngothando lwakhe. Asibonise isiphambano. Isibone something asenu Exodus chapter 19. Ifika sibuke bazalwane ukuthi uNkulunkulu uyazi ukuthi so long esingangibona uthando lakhe kunezi lesike sikwazi ukuzenza. Exodus chapter 19. Oh bazalwane. Let's begin. Okay. So let's move to verse 4 and 5. Nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe nokuthi nganithwala ngamaphiko okhozi nganisondeza kini. Kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami nigcine isivumelwano sami niyakuba yigugu kini kunazo zonke izizwe ngokuba umhlaba wonke ungowami. Bazalwane ngasilaleni. uNkulunkulu la wenza isithembiso. Leli verse ngilifundelana ku-Exodus chapter 19 verse 4 and 5. Ngifundela ukuthi sibone ukubaleka kwesiphambano. There's something ngifuna siyibone la. uNkulunkulu wenza isithembiso. Ila i-covenant isivumelano. Uyakubona uthi ku verse 5 uthi uma ngaba niyalalela nokulalela ilizwi lami. Siyabona lo bazalwane uthi ngizonenza isizwe esikhethekile esispecial kumina. Kuyazwakala? So la ku verse 5 ubatshela ukuthi kumele balalele ini izwi lakhe. But notice ukuthi yini abakhumbuza yona phambi kokuthi athi balalele izwi lakhe. Ku verse 4 uthi nibonile ukuthi ngiwenzeni amaGibhithe nokuthi ngelithwale kanjani ngeimpiko zokhozi nganiletha kumina. Then abesithi uNkulunkulu uma ngaba nilalele nokulalela izwi lami. Ngamanye amazwi kungathi uNkulunkulu bazalwane ekuhlakanipheni kwakhe okumangalisayo wabona ukuthi abantu ngeke balilalele nokulalela izwi lakhe bengakhumbuli into abenzele yona. Kuyazwakala? Uqale bakhumbuze ngothando lwakhe. Athi nibonile ukuthi indlela engilithwale ngayo. Uthi and how I bear you on eagle's wings and brought you unto myself. That's what bazalwane. So likewise nakwinsindiso uNkulunkulu uyazi ukuthi ngesikwazi ucooperate naye. Before sibone uthando lwakhe. So uNkulunkulu before athi cooperate with me usivezela isiphambano. Lapha bazalwane ila akunikelwa khona. Manje siyakhumbula. La umuntu ayithe lesono
afike newundlu afike mhlambe lembuzi noba yini ayikwazi ukuyiphatha umuntu kufike kufe yona endaweni yakhe umuntu abone the reason why uNkulunkulu wabanikeza leyo nto in as much as ibukeke ngathi ibhlungu kuchitheka igazi lezilwane ezingaka wayifisa uNkulunkulu sibone bazalwane ukuthi thina mele ngaba sifile ngenxa yesono kodwa nxa ukuthi kufe iwundlu isilwane esingena lutho esinganacala ngiyaphila so leyo nto bisifundisa ngobani ngoJesu Kristu Jesu bazalwane washiya izulu ukuze sisinde and so long as leyo nto singayikhumbuli bazalwane kuyoba nzima to do this cooperation esiyifunda namhlanje uJesu washiya izulu nayo into Jesu afisa siqale siyibone uJesu washiya izulu esishiyela lo ukuze sisinde sesingenile esonweni very deep iona bazalwane bekhuluma bamaseko yalento yonke yeuniverse yonke wayishiya yonke ishiyela idot sayizalwane bazalwane wavuma wonke namahlazo esenzeka kuyena uJesu wazalelwa esibayeni can you believe that inkosi yezulu ihleli namahashi namadonki ikhona la kuthina ingane engathi yakuyazalwa mhlawumbe esibayeni nje la kuthina angikholwa inkosi yezulu yehla ukuze sisinde abazalwane uJesu bazalwane uJesu kadlalwa ngaye sengikhumbula nje ngesikhathi ezobethelwa bayamthatha uJesu kuthi hayi makaye nange umuntu ozomzwa kahle uAnas asuke kuAnas ayi kuCaiphas mayise kuCaiphas uye kumaJuda wonke mayise kumaJuda bamse kuPilate mayise kuPilate kuHerod kuSoHerod uya kuPilate futhi lapho hayi kalula kabuhlungu badlalwa bazalwane ngenkosi yabazulu ingilosi ukuthi abafuna ukudizwa kuJesu ukuthi azasibukile ngentukuthelo with grief and amazement ingezamangala ukuthi uJesu ubathanda ngani abantu kangaka who can suffer so much for abantu and bazalwane as we see that uNkulunkulu ufisa leyo nto sinikeze manje imotive to cooperate with him ukuze sihlukane nesono uNkulunkulu ufisa sifike kwi stage la ngithi ngifisa ukuhlukana nesono noba kuthatha ini ukuthi ngihlukane naso sebona leyo nto no matter what it takes if it takes ngihlukane ne-TV ukuze ngihlukane nesono TV eceleni kuthatha ukuthi ngihlukane nabangani bazalwane nabangani if kuthatha ngihlukane nabangani ukuze ngihlukane nesono kodwa awukwazi kufika leso stage ungabonanga umnikelo kaJesu and lento kumele siyibone once or twice kumele kube nje siyibona every day sikhumbule bazalwane the sacrifice made for us uyamangalisa ngempela uma ufunda impilo kaJesu yasimangale besifunda during the week sifunda nje ngefasting kaJesu besike sayiqala phansi nje impilo kaJesu sayifunda safika lapha bazalwane fasta khona engathuka ngakhumbula lesaba sebesifastile la Sabbath sathi sifike ekhaya abanye sebelambile sengingazima ukwenza noba yini sengasakhulunyela nasemotweni one day namba ngilambile engabuka bazalwane uJesu 40 days and do you know ukuthi imotive yakhe into emqhuba eze fast uJesu imina nawe kancane mangathi indlala seyistrong kakhulu kuvela ubuso bami nawe inkosi uba ngaba ngiyayishiya le fasting ngihlukane nayo abasindi seyibona bazalwane can you imagine ukubekezela ukulamba okunjalo phela 40 days yaphela inyanga uqaleke uthi bazalwane uJesu ngisalelambile ukuthi even his form yaseyishintshile so umnikelo esenzele bazalwane yamangalisa kakhulu singavumeli lento yodwa ezosusa kuJesu let's look at something man kulezi zinto like sanctuary songena kuzona bazalwane kuna nje singena kuzona lena sesiyibukile bazalwane quotation ngiyafisa ukuyisho this is so powerful ngicela ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngiyifake imfasha ngayidlula Dissolve Ages page 83 so lesizweni ikhuluma nje ngale ndaba kaJesu bazalwane ukuthi kumele yona this is the greatest motive yomKristu mawubona ukuthi phelelwa ngamandla ngathi yakhathala ngathi nje izinto zibuye ngathi zinzima
beka yonke into ecaleni ufunda ngoJesu. Belibeke yonke into ecaleni. If bekhona iziprofeti ukuzifunda nani personally ngiyakwenza lokho. Sengisho nje personally. So mhlambe bengifunda incwadi kaDaniel, I was studying Daniel 11, I was studying lokhu nalokhu ngizama understand ama events. Mangibuya ngathi nje ngiyakhathala. Beka konke ecaleni, funda nje ngoJesu. Funda nje ngoJesu. Now petrol umKristu. Ithi lana, it would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene, especially the closing ones. Kuthiwa sonke kumele sispende ngisho noba ihora sifunda nje sicabanga ngempilo kaJesu, kakhulukazi le igaba zokugcina la siyobethela isiphambano ubuke bazalwane inkosi yezulu ikhonjwe kanjani la. Salona ngimthini. Nomkhale wameva seyishayiwe. Nasikambona umuntu eshawa. If you study Roman tradition, umuntu wayishawa bazalwane mayishawa kale moves wayishawa kaningi. And kusetshenziswa different instruments. Till umuntu ekhathele. Bafuna ukuthi of ages ukuthi uJesu osekhumbula ukuthi ekhumbula incwadi kaMethi ngesikhathi bembeka isiphambano asengekho namandla okusithwala isiphambano kaze kathola uSimon Silence yakhumbula. Ngoba seyishayiwe kasedlaliwe ngoJesu. Bathi besibeka isiphambano yoyitheleka phansi uJesu nomqhele wameva washayeka ngekhanda phansi la angena ameva. And konke uJesu bazalwane so the sisinde. uJesu bazalwane wahlushwa ngenxa yethu. Kakhulu. Kuthiwa lana let's spend a thoughtful hour, especially kulezigaba zokugcina zempilo kaJesu. Kuthiwa masenza lokhu bazalwane, kuthiwa the more sicabanga sacrifice kaJesu. Kuthiwa the more sizomthemba. Kuthiwa our confidence in him will be more constant. Our love will be quickened. This is what we need to start. And we shall be more deeply imbued with the Spirit. Ask in any bazalwane. This is the holy place. Ndokuqalisa sibona bazalwane yini phakathi holy place. Itafula lelangeshi salibona. Table of shewbread. Last week ngangikhulumile ngamavesi la azitholakala khona lezi zinto. Kodwa if wangekho umuntu last week, mawufuna ukuthola ukuthi zonke lezi zinto yonke nje lento isakhiwo sayo itholakala kuphi? Exodus chapter 25 uya ku chapter 80. Yonke nje uNkulunkulu ayambule uMose. Now table of shewbread imele bazalwane lesinkwa. Imele bazalwane? Izwi. Imele izwi sinkwa siyazi lapho leyo nto ukuthi izwi isinkwa simele izwi. Ngicela amavesi. Bazalwane ngisho nengaphambisangi ngokuphakamisa. Yebo mambo. John chapter 6 uqala ku verse 50. Okay, John chapter 6 ku verse 50 la uJesu ekhuluma ukuthi sidle ini? Yebo, adiyeni isikho sehlezulweni. Okay, asibambeni kanje. Yebo, John 6 verse 35, verse 48, verse 53. Zonke zikhuluma into eyodwa. La uJesu athi yena he is the bread that came from heaven. Athi isinke esuke ezulwini. Siyabona lo bazalwane. John chapter 6 verse 35, verse 48, verse 43. Now uJesu uthi uyena isinkwa. Kodwa akashi ukuthi yizwi. Ngicela la ithi yizwi nje. uJesu uthi uyisinkwa. By the way si right bazalwane ngiphi leyo nto. Ngifuna ukuthi siyiphenye ezwini. Asifuna asithole any verse elisitshelayo ukuthi uJesu uyizwi. So if uJesu uthi isinkwa simele yena and yena uthi uyizwi, then sesiyazi isinkwa lisimele ini? Izwi. Liphi verse bazalwane likhuluma ukuthi uJesu yizwi. Okay, John 17 verse 17. Ithi bangcolise ngeqiniso lakho, izwi lakho liyiqiniso. Khona bazalwane. Yebo, ucela ungiphi verse olwethu? John 1 verse 1. Okay, John 1 verse 1. Amen. In fact, the next time is John 1 verse 1 no verse 14. Asisweni sabuye mhlawumbe ngenxa yokuthi besingatholani. John 1 verse 1 very quickly. Oseyifikile bazalwane ngicela sifundele singahlali kuleli point ngoba lona alikho nzima kakhulu.
verse 1 no verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God. And the Word was God. Yeah. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayekuNkulunkulu. Amen. Siyizwe bazalwane. So ikhuluma ngelizwi actually linguNkulunkulu. Ubani ke lo lizwi? Verse 14 yasitshela. Ulizwi waba yinyama, wakha phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengeyozele yedwa uyise egcwele umusa neqiniso. Amen. So lo lizwi ekhulunywa ngayo kuverse 1 ukuthi awenziwa inyama. And siyatshela ukuthi yindodana kaNkulunkulu. So ubani lo? uJesu Kristu. So isinga simele izwi bazalwane. No Revelation chapter 19 verse 13 yasitshela ukuthi uJesu igama lakhe kuthiwa ngulizwi likaNkulunkulu. So the bread represents ilizwi likaNkulunkulu. Lokhu kufundisa ukuthi masifuna ubungcwele akumele sihlukane nani nelizwi likaNkulunkulu. Yazwakala bazalwane. Mawukuthi ufuna ubungcwele kodwa ulufunda ilizwi likaNkulunkulu. Yakwenzeka. Remember ngekathi kusiwa izingange zaseJericho. Abantu akubona abazifikela bona necebo ukuthi kumele benzeni. If bona babengafika necebo mhlawumbe umunye wayizothi hey asizeni namabhomu. Asifake namatshe lamatshe amakhulu ayisenyisa kudala ukuthi kushaye amathe bona leyo nto. Umunye ethi asashayeni mhlawumbe sashaya nakezipiye simane sikhukha nje sikhipha usamende ukuze amatshe athambe seyibona leyo nto. Kodwa uNkulunkulu azayishongo yonke leyo nto. Wathi nje zukezana zizowe izindongo. So nasekunqobeni isono uNkulunkulu ositshenayo ukuthi kumele senzeni. Then masenza lento ayishilo sizohlukaniswa nesono. Senzele bazalwane eyokuqala ilizwi. Bazalwane mase ngalifundi ilizwi likaNkulunkulu. Ngisho singathandaza bazalwane kuguga amadolo ngiserious ngempela. If there is no word being studied ngeke sihlukane nesono. Yazwakala bazalwane. Bamzom. No, not Johannes 6, verse 57 no 58. Yes. Nabo futhi ngibona bebeka ngokucacile ukuthi uJesus Christ uyensinga. Yeah. Now, yes. So, wonke nama-verse la esobhalile verse 35, 48, 50, 53, 57 nanje kwesho mamzuma ayabeka ukuthi uJesu yisinkwa. And siyabona ukuthi uJesu futhi uyizwi. So isinkwa simele ini izwi likaNkulunkulu. Yazwakala bazalwane. Do you know ukuthi ungastruggle lento eziningi uthola umuntu omusha uthi ngiyabena ngiyafisa ukuzinikela kuJesu. Kodwa I don't know why lesono slow sing overcome. Ungathothi this is where inkinga ikhona. Ilizwi likaNkulunkulu alifunda. Ilizwi likaNkulunkulu alifunda. Angisho nake eqeda ngisho ivesi kwakuqhineko John 17 verse 17 lelithi bangcwelise ngezwi lakho. Bangcwelise ngeqiniso lakho, izwi lakho liyiqiniso. So without izwi bazalwane asingcweliseki. Yazwakala bazalwane. Amen. And I will say this. Umuntu linga kangaki ngicela ukubuza. Usathane namadimoni wakhe umsebenzi wabo lo ukulinga umuntu. Nawo bazalwane siyatshela ukuthi isikhali sokulwa nesilingo nasi izwi likaNkulunkulu. And because silingwa every day, mele silifunda kangaki ilizwi? Every day. And bazalwane nokuyengiyokusho. Nokuyengiyokusho futhi. Kumele izwi bazalwane sisifundise ukuthi silimemorize lihlale enhliziyweni. Likhona ivesi eselikhumbulayo likhuluma ngezwi nangesono ukuthi yini kumele siyenze ngezwi kaNkulunkulu ukuze singoni. Alike ivesi bazalwane. Lithi ivesi. Yebo. Amahubo verse 11. Uthi David izwi lakho ngililondile enhlizweni yami kuze ngingoni phambi kwakho. So mina ngimali ngalondanga izwi kaNkulunkulu yini elandelayo? Isono. Yazwakala bazalwane. And this is all advice. Izikhathi lezi ezincane simhlambe ngomuntu ophiwe nihleli ebank ukhonto ilindile lapha eBank noma eCapitec bathatha isikhathi eside. Zama ukuthi mhlambe neBhayibheli elincane oliphathayo noma elisefonini. Amen. Ngale zikhashana ezincane ngale ko 5 minutes.
wena ibumemorize ini izwi laNkulunkulu. Esikhathini eziningi sithi asinasikhathi ngoba silinde thina ukuthi sithole 1 hour 2 hours into kanjalo. Kanti ngezinye izinsuku asivele isikhathi esingaka. So uNkulunkulu kodwa o5 minutes bayavela ukuthi la uhleli nje kunento oyilindile but ulinde mhlawumbe ukudla ekhaya ulinde kunokuthi lokuthethisa uthe mama kanti ukudla kufanele. Ngalambe la ekhaya beningakathi ngiyeza. Seyibona lokugcinela. Into efunekayo uthatha izwi ngaleso sikhathi ositholayo. Memorize izwi laNkulunkulu. Take some verses or memorize. And uNkulunkulu bazalwane onje uthembisile ukuthi do this and mina ngiyazi ukuthi isidonga zesono. Yes, akala bazalwane. You know, and thina ngiyokhuthaza kakhulu not only izwi iBhayibheli kuphela. uNkulunkulu singamasabatha usenzele isibusiso esikhulu asipha nomoya wesiprofeti bazalwane. So uNkulunkulu befisa ukuthi these quotations, these books sizifunde and take some quotations. Thatha njengoba uleno yedwa wegcina uthatha iparagraph ephelele uyifunde uyimemorize. That way bazalwane usathana kanayo igap ngoba awumnikeza ithuba lokuthi afake imicabango yakhe ngoba bazalwane usathana uyasihlupha ngemicabango emibi. Yabo bazalwane ngiyathemba ukuthi umamnalo ufake ubeyile izincwadi labaphandle. Ngiyacela bazalwane lezi zincwadi ezibekela labaphandle sizibuke. Sikhulume naye hayi ukuthi sithenge namhlanje sabatha kudayiswa. But sikhulume naye ukuthi sithola kanje mase sithole izincwadi o deserve ages. Ama testimonies zonke mase sithole izincwadi bazalwane. uNkulunkulu akasinikeze into asinikezele nje ize. There is no uNkulunkulu esinikezele izincwadi ngoba uyazi siyazidinga. Ngidlule kuphonto elizwe bazana elijulile. So sifunda izwi every day, not every day kuphela, every moment la sithola khona ithuba. Yazakala bazalwane. Ngoba sifuna ukulonda enhliziyweni. Yini le bazalwane? Altar of burnt incense, altari ye incense. Imeleni incense. Oh, bazalwane khona la nibona khona nibona. Amavesi athini imeleni. Hayi ngase ngiyakopela nje lesilikona Sathane. Asile Revelation chapter 5. Revelation chapter 5 verse 8. I-incense imeleni. Ave ngiyithanda le verse 8. Uthe seliyithabathile incwadi izidalwa ezine namalunga angama-24 awaphansi phambi kwewundlu kuyilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. Amen. According to this verse kuthi impepho le incense imele ini? Amen. So the art of incense uthini into esitshelayo ukuthi yini kumele siyenze as cooperate noNkulunkulu ukungcwalisa kwenhliziyo zethu kumele sikhuleke. Bazalwane indaba yomkhuleko. Masingakhuleki bazalwane sifundile last week siyakhumbula brother Angile esichazele ngendaba yomkhuleko. Without prayer bazalwane ngesikwazi ukuhlukana nesono. Angivule nje ngibeke kanjalo. Siyakhumbula uJesu uthini la kuMateyu 26 verse 41 kade sikufundile ibhesi angisazi yakulona. La ethi kubona lindani nikhuleke. Uthi ngoba umoya uyavuma kodwa umzimba utheni? Thakathaka. So mawumuntu vele uyafika ezimeni la uyafisa inhliziyo yakhe yafisa ukwenza okuhle kodwa inyama ibuthakathaka. Now uthi uJesu mawufika kwisimo enjalo the only thing ezokunqobela umkhuleko. Usho leyo kubafundi bakhe and because zange bakhuleke namanje bawa. Bamshiya oPeter bamphika. Seyibona lona bazalwane. Uthi ngiyazi niyafisa. Do you know ukuthi uPeter ngesikhathi esithi kuJesu Nkosi mina ngeke ngiphike. Ngiyokufela ngisho ukuphela. Inhliziyo yayivuma. Kodwa inyama ebuthakathaka. Sibaningi namanje. Sithi Nkosi angizuthola umgomo. Kumele singawutholi bazalwane. Sofunda in the afternoon ngempela. Sofunda nje ukhona into engifuna siku in the afternoon ezwele ebalekile kakhulu. Obese ifisa ukuhamba ngahambi bazalwane. Hey, you know lento ngiyibonile especially indaba yomgomo ngibonile bazalwane sisenkingeni. Kakhulu. Ukhona umuntu ethi hayi mina sesifundile ngizithola lento. But
akhohlwa ukuthi inyama yakhe ibuthakathaka mase kufika izimo iphoqa lento emsebenzini sekuzakhetha between umsebenzi nomgomo umuntu azikhethe seyikhetha into ayazi kahle ukuthi lento wrong umuntu khona osho ukuthi mina ngeke ngilithunge ngelamukela iphawu lesilo sebona bazalwane but without prayer even if ngempela you mean what you say uPeter he meant every word into ayishoyo umuntu omusha uthi hayi Nkosi mina hayi safunda ngendlela yokuqonda sengiyacela ngiyahlukana nje nalezi ngubo ezikanje ezitight nezingubo ezimfishane ngiyahlukana zonke lezi zinto nalamabhloko seyizona lento bazalwane kodwa ngiyemthakathaka inhliziyo isazithanda lezo zinto without prayer ungayena nje izithembiso zonke they are like ropes of sand yazi intombi intambo zesanti uthi ibambe biphuncuka prayer bazalwane kunento engifisa sibuye prayer ngoJesu nje just something very simple asiyeni kuyona incwadi ka Luke chapter 6 bazalwane uJesu you know mawufuna uJesu one thing ozoyifunda kubaleka komkhuleko ngicela abazalwane ukwenza isibonelo esikanje ngifisa sibuke uJesu bazalwane uJesu ayikho into efana noJesu you know uJesu mawufunda ngaye ku Luke chapter 2 eseneminyaka eyi12 eya ku Passover visit kuthiwa lapho uJesu wayidide odokotela bomthetho indlela ayihlakaniphe ngayo ena 12 years kuphela kuthiwa ezibemlalele kwakubuke ngathi yingane le enolwazi lezibhalo zonke ena 12 years kuphela now add 18 more years to that uJesu ebhabhathiza wayena 30 cabanga kusukela kulo 12 add 18 more years so seyibhabhathisa uJesu wayenolwazi lezibhalo zonke futhi uJesu engenaso nesono ehlakaniphile uJesu konke lokho but you know ukuthi bazalwane mase kufika isikhathi la uJesu ezongena khona ebantwini ashumayele lithi iBhayibheli uJesu wakufasta wakhuleka 40 days and 40 nights engahlangani namuntu engahlangani nakudla ekhuleka nje kuphela can you believe leyo bazalwane ekhuleka nje kuphela ukuthi Nkosi ngiyabona isono sibabambile abantu ngiyabona uSathane wenza ukuthi nokuthi so you are praying for amandla newisdom yokusebenza zonke lezo zinto kabuka ngathi hey abaningi bethu thina sinolwazi olufanele kaJesu sina 12 bekelaphi sina 30 abaningi bethu noma kusekade sewenza istudy uvela usukume nje wenza istudy thatha iBhayibheli indaba yomkhuleko into nje mhlawumbe baye bethi sethi nje ubona endleleni ezingihamba ngoba uyabona vele uyayazi istudy uyayazi ayikho neargument ezokuhlungula seyibona leyo nto umuntu ayazi yonke into wakhuleka sayizona bazalwane so without prayer awukwazi ukuhlangana nesitha asibukeni la 6 verse 12 bazalwane Luke 6 verse 12 Kwathi ngalezo zinsuku waphuma waya entabeni eyokhuleka wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu. Bazalwane nisikhetha izinto kanje uthi uJesu wakhuleka and ithi iBhayibheli wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu prayer because lana wayizokhetha ini ama disciples and wabuka if akakhuleki uSathane ngamkhohlisa wakhuleka ubusuku bonke bayengana nabantu ngama decisions abalekile umuntu avenenze nje noma yini you know ngicela bazalwane ngibuyisikhathi base kusente 1 kuphela kumele siyibuke the last thing but before siyibuke ngiyafisa siyibone le example ukubaleka ukubuza uNkulunkulu weprayer asene ku Joshua chapter 9 bazalwane ngiyakhumbula incwadi kaJoshua okay angenza nje ezinye izinto amanye amphathi ngaxoxa silalele bazalwane sizwe sesiyaqedela mawufuna ku Deuteronomy chapter 7 uNkulunkulu ayewatshela amaSirayeli ukuthi mawufika lapha eKanani angazenzi isivumelwano nezinye izizwe futhi angashadisi izingane zabo nezingane zabo seyizwa leyo bazalwane nabangabathatheli unkosikazi from lezinye izizwe kungenzeki lokho Deuteronomy chapter 7 now amaSirayeli ngokusizwa uNkulunkulu aseyenqoba lezi zizwe kwaba khona isizwe bazalwane samaGibeonites
sabu uthi sizonqotywa amasirayeli lana and then ama-Gibeonites enza icebo lokukhohlisa amasirayeli bapretenda ukuthi hayi abazona lezi zizwe ezila iduze basuka kude baphatha izinto ey'bolile baphatha iy'ngubo ezigugile bathi athi mabebuza abantu basesirayeli bathi nisuka kuphi bathi buka iy'mpahla zethu abayisho indawo bathi buka iy'ngubo zethu indlela ekude ngayo le ndawo sesigugile nay'mpahla hayi nabo babuka ukuthi hayi labantu bakude akubona labo uNkulunkulu bekhuluma ngabo asenze isivumelwano nabo bakhohliseka bathatha nezipho zabo lalela iBhayibheli lithi esiphi isizathu esenza ukuthi bakhohliseke sesingele kuJoshua bazalwane chapter 9 okay akaya sifunda verse 15 verse 15 uJoshua wabathembisa ukuthula wenza isivumelwano nabo ukuba baphile izikhulu zenhlangano zafunga kubo so benza isivumelwano nabo lento ekuthi bangayenzi ngoba bezithinta na hayi abantu bakwenye indawo bona bala asiqhubeke futhi verse 14 isitsheni isizathu ke manje 16 verse 14 okay yeah amadoda ayisethatha emphakweni wabo engabuzanga umlomo kaJehova futhi abathatha umphako abayephathele nezipho ukuthi they took their victuals and the reason why bebekhohlisiwe ukuthi yingoba ababuzanga emlomeni kaJehova ziningi izinto ezingena kuzona baningi ama-relationship ngisho nabantu abasha abangena kona siyazwana abazalwane bamabasha mawuzovele wenze nje into ungakhulekanga safunda i-quotation last week ku-Adventist Home page 71 eshoyo ukuthi if umuntu omusha is in the habit of praying 2 times a day if seyicabanga ngendaba zemishado kumele akhuleke even 4 times engangena kabi ku-relationship eseyicabanga nje into because uthi ngeke sengicabanga lento uthi ngikhuleke even 4 times ngosuku ngoba lapho usebungozini bokukhohlisa usathane bongaceli i-counsel emlomeni kaNkulunkulu kuyazwakala bazalwane but this is not only ngama-relationship ngayo yonke into so mkhuleko kubalulekile bazalwane thola ungene ku-business deal seyazisolve ufunani lana umuntu ongene naye seyi-corrupt seyenze enye into seyibona leyo nto seyazisolve yebo muntu okay amen Revelation 5 verse 9 verse 8 yeah impepho eyinkhuleko yabangcwele yeah kanti before bangcwele ukuthi impepho yesinelisi okay ngiyayizwa impepho yayishiselwa phansi isinengiso kodwa kahle sizeni kanje angazi ukukhona esichazele uma msabele into emangalisayo usathane akakwazi ukufika nento yakhe siyazi leyo uthathe la uNkulunkulu ayitwist so usathane wabona lento yenziwa amasirayeli abayinezwe uNkulunkulu yabona nje angisho siyabona masifunda ngesanctuary babeletha ngisho nemhlatshelo kuhlathwe kodwa kuhlatshelwa bani uNkulunkulu kathisa nempepho i-incense ishiselwa bani uNkulunkulu wayithatha yena lento instead ukuthi manje ishisele uNkulunkulu wayilethe ezweni zase-Afrika obazalwane uNkulunkulu kodwa izikhathi zongazi bazalwane uNkulunkulu wenzeni yalise yebo but wayiletha la ezweni zase-Afrika wathi angibenze bakhonza amadlozi angibenze bakhonza iy'thombe the exact same thing you know ngathi mangifunda ngesanctuary ngathuka because ekhaya ngakhula phela kukhonza amadlozi mangibuka hawu le nto ikhona nasesibayeni lamaphondo ey'mpondo lezi do you know the altar of sacrifice nayo yayiney'mpondo ithi hawu sabe zafana kanje lezi zinto ngathi usathane udlalela le nto uthathe le nto kaNkulunkulu then wayitwista and masifunda siyakhumbula ngonophilisa sifunda ku-1 Corinthians chapter 10 ku-verse 20 siyakhumbula verse 19 and 20 la uPaul esitenayo ukuthi lezi zinto lamadlozi naley'thombe aziyilutho so umnikelo esiyenzela zona siwenzela amadimoni yazwakala bazalwane so I hope you understand ukuthi inkinga yiyona impepho yayingeyona impepho yayingeyona impepho ngalesa sikhathi manje vele impepho asekho isidingo sayo
ngoba uJesu seyifikile so lezo sezidlulile yabo but ngaleso sikhathi engeyona inkinga ukuthi ishiselwa ini amadlozi yebo ayokuthi ukule yajabula ukuthi abanga lento babusam ukuthi ibuyele kutheni ubani lo esimkhonzayo amen ibuyela lapho ngoba uma wenza into umbuzo ofanele uyibuze wona ukuthi ngiyenzela ba amen yawani amen so noma ngabe intoni enye singabeka nje nempepho eceleni noma ngabe intoni noma yini that is powerful yes that is noma ngabe yini noma yini ubani lo okuyena engimkhonzayo kulokho engikwenzayo ethanda ukuza kuhle amen okay mhlambe ngiyabuza nje brother Samza ukuthi sinabahlobo bethu abasemabandleni lawo ashisa impela kunesikhathi abayishisa ngempela igcwale mina ke senginolwazi nangenze njani umela ngiphakathi abasalani kambe singakhulumi bese ifunda kwenye indawo lento bese singakhuluma indaba abasalani indaba eBabylon bengiyothi baba umsomungayi nokunye uzithola nje sewuhlixa impela uyofuna lapha yebo hayi asikhomeni bazali yokugcina asifunde nayi point yokugcina so sesibonile ukubaluleka komkhuleko sabona ukubaluleka kwezwi likaNkulunkulu nayi into yokugcina sihlobo masifuna ukuhlukana nesono this is if ngempela siyafuna ukuhlukana nesono nayi bazalwane seyikhumbuthi yini le amakhandlela emeleni okay bazalwane cela isimeni angiblock asingakopeni sengibonile amakhandlela amele umoya ingcwele besifundile bazalwane ngomoya ingcwele last week siyakhumbula bekule session yokugcina ibemfishane sabuka ukuthi bazalwane in as much as singazenza zonke lezi zinto siyakhumbula just like noMoses wenza yonke into ngokutshelwa uNkulunkulu basatshela ukuthi ngiyakwazi ukwenza lutho without umoya oyingcwele siyakhumbula lokho bazalwane ngisho so umoya ingcwele sesiyawudinga umoya ingcwele and ngempela lamakhandlela awumele umoya ingcwele nawo bafuna Revelation chapter 4 ithi lamakhandlela ayemele umoya the seven spirits that is like the fullness of the spirit of God but manje sengifuna enye into lamakhandlela amele yona bazalwane yini i-light lo okay yini emele ukukhanya anje sisifundile ngezi amen yini enye emele ukukhanya bazalwane by the way zonke lezi zinto ukusukela ekuqaleni esangweni ke sanctuary uJesu isango uJesu uthi Jesu I am the way I am the gate sakhumbula John 14:6 kusukela ufike ku altar of sacrifice uJesu ungene ku sanctuary isinkwa uJesu ikhandlela uJesu incense uJesu so sengisho ukuthi bazalana uJesu kumele zonke so ngiyavuma khona okunye engikufunayo light nginiphi ikulu bazalana okay yeah good ngesabi kule sikolo abafeliswa abantu okay asukuphelela yebo bazalana ngicela unezikulu wajise asini kuMatthew amen tati siyabona nangu tati beyicabanga ngempela ke besaba nje kusho sayizwa lento bazalwane asilesini ke Matthew chapter 5 soqala ku verse 14 seki 16 nabantu abaningi bayibambile kule first 2 yokukhuleka nokufunda izwi lana nayo esishayayo kuze nje kube namanje sisamba nje izono it's because le part le represent a light asiyenzi ayesibuyeni Matthew 5 Mina ngingukukhanya kwezwe umuzo wakhe entabeni ungesitheke nomuntu kasokhela isibana sibeke phansi kwesitsha kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo ezulwini amen
bazalwane ukukhanya kumele according to this Nina. thina, and then there's something else yini ngathi ekukhanya uKristu ophila athi oh brothers and sisters uverse 15 uthini uverse 16 uthini uthi makukhanye ukukhanya kwenu and then makukhanya ukukhanya kwethu wena kuzolindela ukuthi bazobona ukukhanya mhlawumbe light eyelo kodwa kuthiwa yini abayibonayo exactly so ukukhanya is representing imisebenzi the good works and it's true wonke ama-answer ukuthi uKristu ophila kuthina owenza sikhanye siyibona leyo nto but it's representing the good works zokusondeza abanye abantu uNkulunkulu ngoba nalokuthi makukhanya ukukhanya kwethu ukuze abantu babone imisebenzi yethu badumise bani uNkulunkulu so ukukhanya is when senza imisebenzi esondeza abantu kuNkulunkulu iyazwakala bazalwane uvangelo this evangelism yeah without evangelism ngeke kube khona abazalwane ukwahlukana nesono. Do you know that? Do you know the quotation le? The quotation ngifake la Acts of the Apostles. Ngiyacabanga ukuthi uma mnalo nayo nale. Acts of the Apostles page 105. Uthi Ellen White lana uthi strength to resist temptation is best gained through aggressive labor for the masses. Uthi amandla wokumelana neziliko atholakala kakhulukazi mawusebenzela uJesu ngokuyikhandla. Told umsebenzi uJesu ngendlela bazalwane not just labor, it's aggressive labor. And in the quotation, it is strength to resist temptation is best gained. Kamanye amazwi zikhona ezinye indlela zokuthola amandla. Kuthi but this is the best. Yazwakala bazalwane. And thina sishiye ngaphandle le okuthiwa best. That's why even though sikhuleka sifunda izwi sizithola futhi sesiphula lelizwe selifundayo. Semana sithi inkosi kodwa ngiyofunda ize kube nini inkosi ingaguquki. It's because angenzi konke lokho kumele ngikwenze uze kudinga indonga. Do you think that's all abazalwane uNkulunkulu yini ngifuna sibone uNkulunkulu ku specific and very serious. uNkulunkulu wathi kumaSirayeli izindonga baziround once every day. And then on the last day, which was around 7. Do you know what was around once every day? And was around 1, 2, 3, 4, 5, 6 on the final day. Zanga wizawa only on the 7th time. So nzamut nalento encane iseli yayi enough ukuthi izindonga zingawo. Umunye ngakuthi hawo bazalwane sizirande 6 kufanele sizobona ama cracks yawo. Lutho. Hayi ngisho crack. Kwenzeka into mase beqeda lento uNkulunkulu ayikhulumile. And now I'm giving 3 things. Prayer, ukufunda izwi, evangelism. Now ngizotshela bazalwane iqiniso ukuthi why evangelism singayenzi. uJesu lana usifanisa nenhlobo yesibani. Okay, ayikho ayicaci kuyisizulu. Ikhuluma nje ngesibani. Kodwa ke-English ikhuluma nge-candle. Yeah. Ngoba ithi ye are the light of the world. Siyabona leyo nto. And then it a city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Siyabona lo bazalwane. So sifanisa nani ne-candlestick, nekhandlela. Yes. Ngiyakhomba ukuthi mhlambe angazi ngabanye sebekhule sesila esilungeni sekukhanyisa ngalezibani. Kodwa abaningi nje abantu bayawazi amakhandlela. Bazalwane, ikhandlela ngicela ukubuza umbuzo ngibona ubani ohlaniphile. Bazalwane asithi kunekhandlela. Yeah. Asiboni la phezulu, la ngisho ikhandlela lifike belide, libe nendawo le ene flame. Asithi kunomuntu osithele part ephezulu. And then ikhandlela lihlale lapha for 24 hours. Awuboni phezulu ukuthi ngaba liyavutha noma livuthi. Azokubuza yena athi cela ungitshele leli khandlela ngaba liyavutha noma livuthi. Uzothini wena? Uzothi yini indlela ongabona ngayo mhlambe? Ukhala kwayo. Ukhala kwayo. All right. Then there's two right kodwa ngifuna enye. Kuthiwa ukukhanya kweroom. Kuthiwa ukukhala kwalo yebo.
like if I deliver then this will say Yeah. but then Bazalwane nayo into esiyitholayo ukuthi ikhandlela likwazi ukunikeza ukukhanya only as lona liphela. Yenza leyo nto. Kuthiwa a candle can only emit light through the sacrifice of itself. Ikhandlela bazalwane. Asizweni. Mali ngapheli lona, there is no light. Lingasho nje ngomlomo ukuthi ngiyakhanya ngokukhanya kwezwe. Mali ngapheli lona when self awupheli. When umina awupheli, so ngakhanyi. And the reason why abaningi bethu we don't do this leto kuvangela. This is the best way of resisting temptation. It's because idinga selflessness. Umuntu mayomvangela bazalwane umuntu awuzinezi kuphela. Mayishoda ngebhlue umnike ibhlue. Yes. Mayishoda ukudla umlethele ukudla. Sebona leyo nto. So manje idinga leyo nto selflessness. Umuntu umsiza nje ngale yonto ayidingayo. So asikhanyisi. Ku expensive. Very expensive. Ngemali nangesikhathi. Nange convenience. Sebona nibazalwane ngomunye uthi umvangela bazalwane uvangela lapha ngithanda ngoba liyilenge into emangalisayo. Do you know ukuthi umuntu ngesinye isikhathi ngamvangela and as umvangelile axabane nabantu bakubo. Mase bemkhiphile lalapha. Olala kuya nomvangelile. Sebona leyo nto? Sacrifice ye convenience. So sacrifice lento eziwu3. Isikhathi, imali neconvenience. Just like the good Samaritan. Sakumli good Samaritan. Yamhlalisa umuntu kudonkilayo. Yona yehlika. Kunabantu kunzima ukuthi umuntu alifte umuntu just because they unqena ukuthi beba u3 nje emotweni ngathi kuzophikwana. Cabangela icomfort yakhe. Kubekela bazalwane nje iSamaritan wehlika abakwazi ukugibela kwawuthidokini. Amgibeza. And lithi iBhayibheli wayehamba so nesikhathi sakhe iSamaritan. Yes. Wadine khokhe nemali yakhe. Hey, kulesi indlela ayihamba ngayo. Mawuchaza uMoses prophet ukuthi wayibeka unyawo ngathitha akayi phambili. Enzela ukuthi angandisi inhlungu lezikwaleza seyizwile. Slow it down ngenxa yomunye umuntu. So that's why bazalwane this work is not being done. And bazalwane ngifuna ukukhuluma iqiniso. Without this there is no holiness. Masingakwenzi lokho ubungcwele ngesibe nabo. Kuyazwakala bazalwane. Masingesibe nabo ubungcwele ngesimbona uJesu. That's why lento le iqala la bazalwane iqala la. Kumele uqale ubone something oyenzelwe. So that I am willing to do anything it takes ukuhlukana nesono. Ngenxa ye sacrifice eyenzelwe. Ekala la nge-altar of burnt offering. Sayibona nibazalwane? Yes. Nanti into esiqhubayo. And you will see ukuthi the more uqhutshwa ilento, the more umsebenzi wokuba yisibani. Wokusiza abantu, ukuvangela abantu, uyaye uba yiburden, uba yidelight. Kuyazwakala bazalwane. Uze ugcine uzibona ukuthi hawu, bengi yini uze ungenzela umusa omngaka. Do you know what Paul wayengenamusa? Ehambe sehlise enyuke senza amatende sithini so that us support. Engenazo zonke lezi zinto abantu abanomali abanazo. Kodwa yena akabeke akabone ngathi uthwalise umthwalo omningi. Uthi yena ngenzele umusa. Njalo mayikhuluma ngokuphenduka kwakhe ukuthi abe impostoli uthi umusa. Yakhumbula sake sayifunda I think a few weeks back ku 1 Corinthians chapter 15 ku verse 9 uthi Paul ngomcingo wokugcina abapostoli. Angifanele lokubizwa ngompostoli ngoba ngangishushisa ibandla kaNkulunkulu. Athi ku verse 10 kodwa ngomusa kaNkulunkulu. Yilento engiyona. Yabona umuntu othwele kanzima kanje kodwa yena ongabona nje uthwele ubona nje wenzele umusa. uNkulunkulu bazalwane ufuna amaKristu anjalo. Ubuka la asuka khona. Abuke the sacrifice ayenziwe ukuze abe la. Athi wenzele umusa. Yabona umuntu uzomana complain athi bazalwane kaphela ngibabhiza ngikwazi ukuthi ngihambise amaBible study lapha. Akaboni la kusamela uzoqala la ngasemnyango. Ensebaningi bazalwane besiqala ngasemnyango. Because ukhuluma iqiniso abanye bethu masamukela ivangeli samukela nje isabatha akafunda umthetho akafunda nesabatha kaphela lapha. Sikubonani into enzo ile ndoda ebazalwane uJesu wanikela. Jesu wanikela kakhulu. Ujesu wanikela. Sivaleni bazalwane. Those are the three things.
You know, ngithanda ukufunda ngale sibonelo salo muntu. Sesiyavala nje, sicabange. Ngizoyifunda ngitho le bazalwane. If itholakala incwadi Gospel Workers page 198 to 199. I have read of a man who, journeying on a winter's day through deep drifts of snow, became benumbed by the cold, which was almost imperceptibly freezing his vital powers. Umuntu ehamba lapha bazalwane kwi-snow. And ngenxa yokubanda seyifreeze sekufreeza ngisho nama vital organs engiyacabanga sengathi nje naye yabona. Uthi ezisenzeka lokho, he was nearly chilled to death. Uthi and was about to give up the struggle for life. Uthi wasezo give up. Uthi when he heard the moans of a fellow traveler who was also perishing with cold, uthi his sympathy was aroused. And he determined to rescue him. But as it's fine. Yes. So where's the umuntu ekhaya engathi nayo uzofa. Kodwa hey, kwavuka usizi. Hey, uthi bazalane wayo yomsiza lo muntu asizwe elithini. He chafed the ice cold limbs of the unfortunate man, and after considerable effort raised him to his feet. As the sufferer could not stand, he bore him wamthwala in sympathizing arms through the very drifts he had thought he could never get through alone. When he had carried his fellow traveler to a place of safety, the truth flashed home to him that in saving his neighbor, he had also saved himself. Eloke sebenza ngisho seyigodola kodwa lokho sebenza ikhiphi ice cream nomunye iyasebenza bani mase izama mase nikhiphile nomunye seyiyafa sekumele amsukumise and then uthi wamthwala sange lesikhathi samandla kanti yafudumala uthi wamthwala wahamba naye waze wamfikisa le kodwa eqaleni naye bezibona ngathi ngeza kwazi ukufika le phezulu bazalwane novangelo lwinjalo bazalwane sathi uNkulunkulu bazalwane angasisiza kakhulu asize bazalwane ngendaba yovangelo the self denial edingekayo sibe willing ukuyifaka sibancane sinje uma ufunda history yabantu bazalwane uNkulunkulu abasebenzile ngendlela emangasayo Ellen White uma ufunda history yabo uthi kusukela bebancane uthi uthi babethunga izigqoko bethunga izinto kwenye babezithunga uthi ngemali babeyithola ezikuthengwa lezinto bayithatha imali yabo ucabanga uhlupheka leyo ndlela uphila ngazo izigqoko baphinde bathatha imali kuthi abafake kuma deposits la kuthengwa amabhayibheli kuthi azoye eAfrica. Can you imagine leyo nto ithi ingane nje ingabe icabanga into kanje izingane phela zamanje mase zithola imali zicabanga ngama-sweet. They were less than 10 years old. So bazalwane sengisho kune standard esikhulu esibekiwe 14 especially mase sina over 10. Enkulunkulu bazalwane asisize ngale. Asisize kakhulu. I want to make an appeal bazalwane. Ngiyafisa le sicabanga lethi yovangelo. Mofunda kungathi Adventist home bazalwane. Kuthiwa lento it's not just the little Caesar to overcome his soul. But this is what brings happiness to the home. It's a true religion. And mafunda ku James chapter 1 verse 27 ithi true religion ukhambela abantu abampofu abantu abamfelokazi konke lokho sekhumbula uthi this is what brings happiness to the home. Kungenzeka ukuthi amakhaya kajabulanga yingoba sizama ukuzijabulisa ngezethu indlela siletha ama-cake siletha ama-chocolate siya ko-Dubai yabo sibuye masibuye eDubai sesiyacabana futhi siyabona leyo nto ngoba sizama ukuzijabulisa ngeyethu indlela siyekile le kuthiwa this is what brings happiness. This is what brings happiness bazalwane. This is the quotation Adventist home page 94. This is what brings happiness bazalwane. So even namakhaya ngiyacela bazalwane namakhaya let them consider each and every home abacabange bazalwane ukuzinikela ikhaya libe yisango lezulu umuntu ongene kulelo khaya kube ngathi ufike esangweni lezulu wonke amakhaya. I want to make an appeal. Asithobiseni amakhanda sivala amehlo sonke angabikho ubona umunye. Siyathobisa amakhanda sivala amehlo. Bazalwane angiceli ukubona zonke izandla.
ngicela isandla esizimisele ngalento esiyishoyo. Now ngizowenza ama-appeal bazalwane. Nayi yokuqala. Ngiqala ngiyokuqala bazalwane singaboni zonke izandla mayingakhulumi nawe akekho umuntu obona umunye. Bazalwane ngicela nje njengoba sifunda ngomnikelo wenziwa kuJesu for insindiso yethu. Mangaba khona phakathi kwethu bazalwane. Umuntu webane ekhapha emane size enkonzweni senza konke kodwa ungakaze azinikele ngokuphelele kuJesu. Funa nje umuntu othi angikaze ngizinikele ngokuphelele kuJesu. Kunezinto bengisazigodlile manje ngiyabona uthando engithandwe ngalo. Ngiyafisa ukuzinikela ngokuphelele kuJesu. Ngicela umuntu onjalo phansi isandla. Ngicela umuntu othi nje bengikhapha ngisenza ukuthi. Ngicela nje ukuzinikela kuJesu. Ngicela ukuzinikela kuJesu. Ngicela impilo yami iphathwe ilawulwe kuJesu. Naho kunye bazalwane sifundile la indaba yokubaleka kovangelo kokufunda izwi neyomkhuleko. If uyazibona noma yeyodwa kulezi zinto lezi ukuthi uyalekha ucela amandla kaNkulunkulu ukuthi akusize awukhuleki ngendlela kumele akukhuleka ngayo ngedlule nezinsuku ungalifundanga izwi and you want help uNkulunkulu ukuthi ukhuthalele nawe ulifunda izwi kaNkulunkulu. Ngicela uphamise isandla umuntu othi ngicela ukukhuthalela nje ukufunda izwi kaNkulunkulu. Bazalwane without ukufunda izwi there is no sanctification. Ngisho novangelo ngelenzeke kuyobatshelana abantu ivangelana alifundisi. Ngicela bazalwane ukugcina kunabantu individuals nama families. Umuntu othi inkosi ngiyacela ukuyinikela impilo yami uthi ngivangele ukuthi impilo yami kube impilo eletha udumo kuwena. Ngiyacela ukushintsha indlela engenza ngayo izinto. Kuze uma kukhona into kumina whether indlela engikhuluma ngayo, indlela engigqoka ngayo, i-entertainment yami noma yini, mawukuthi lezo zinto lezo ziyavimba ukuthi ngikwazi ukuvangela abantu, ngiyacela Nkosi amandla ukuyisusa. Ngifuna abantu abashintshelwe yonke bazalwane. People are really serious ngoJesu bebona sacrifice esiyenzelwe bazalwane. Awubazalwana sisize uNkulunkulu kungapheleli nje lana kuphela. uSathane uzoza azama ukuphikisana nalezi zandla eziphakeme. Ake sikhulekeni. Father, in the name of Jesus Christ, siyakubulela kakhulu Nkosi ngelizwi lakho elithelehla Nkosi phezulu kwethu ngoku. We really thank you Nkosi, and Nkosi uyamangalisa. Siyabona Nkosi the things ekufanele sizenze sikooperate nawe, but asinawo amandla. And last week Nkosi kusifundisile ba into esingayenza Nkosi without your Holy Spirit. Njengoba izwi lakho Nkosi lithi nguwe osebenza kuthi ukuze Nkosi sifune ukwenza intando yakho nokuthi futhi siyenze. Ngiyacela Nkosi umoya wakho ingcwele usebenze ngamandla kuzo zonke izandla zethu eziphakeme. Please loving Father, ngiyacela Nkosi, siyazi ba uSathane akadlali, is very serious ngokubamba Nkosi everyone angambamba. Please Father, may you break the spell of Satan in the name of Jesus Christ. Ngiyacela Nkosi yezulu ukuthi sonke ukhona apho Nkosi sibambeke khona sonke. Siyacela Nkosi namhlanje that we may receive deliverance. Oh Nkosi, kakhulukazi selfishness esenza Nkosi singabancedi abantu. Sincede Nkosi, si understand ukuthi ayikho into esinayo ke yethu. Konke Nkosi sikuphathela umniki. Sincede Nkosi yezulu kakhulu. Ngiyacela Nkosi siyafa sisona. Please loving Father, your anger, your pride, impatience, ubuqobi Nkosi ngamanga zonke izinto Nkosi. Akhona amandla egazini ukuzihlamba. Ukuxabana Nkosi kwi-families. Please loving Father, ngiyacela. Please Nkosi cela ukuze ungene nokuthula. Ne-families Nkosi siphamise izandla nabantu abaphamise izandla bathi bafuna Nkosi ukukusebenzela. Cela babonise Nkosi day by day what to do and mold Nkosi for your glory. Zininzi Nkosi fashions zalomhlaba ezidisqualifyayo Nkosi basikusebenzele. Cela Nkosi uzenze zilahlekelwe ngamandla enhliziyweni zethu Nkosi. Please Father, we love you Nkosi, sicela nje ube nathi and esizwayo kwilanhle sicela uqhubeke Nkosi uhleli nathi. Oh, we love you kakhulu, we thank you. We ask only in the name of Jesus Christ. Amen. And as for me, I will behold thy face
ways in righteousness, I shall be satisfied.